Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubak perdon nam rengat belum kurtong jong keseng Kongres hakalai tri urampang arajar pausan bertep kerteng banyak konnya ke election na langrin constituency syike ying dor bar tauan ka khasihal satan District Council kebun salong shen mentau benai rempang. Ubak perdon nam rengat da sendan lang do MLA berim jogara Nikol constituency ba Martin M Dango baki we de noyelam baki no kershan keseng Kongres. Wang kami namta kanega MDC kebenuan namta kanega 26 Fountain Constituency kadai big namta HDC ke ba ni haban bude ni ada 6 schedule ke ba la penkala ni haban penting ada sebab ni 6 schedule na tapat penklan ru ya ka pla bisa jang ke HDC ke ba dangi pe hagaroi ke par kaduna ba ni haban bude ni ka pla bisa ru penklan tenang ya ka riti ke dostor ke jong ban ya ban kampelong terai susu ban skam namta ndo siap pas skoiru namta ba ngin petnya namta kani ka khai ka patay bagini di terai buluk jong dangla ban yasim benta khamba susu baki we kinom ki banabar kin wan ban suthet kani ka jara tang kejing kerban namar bagiele atau kejing kerban ngidan kita kejing kerban rai kaba konsan do pada pai ba jong konsensi yang ugi ibet mengenai bon kandidat kita biswa ada mentanga Patrensa Kongres adi ngala eno nakaka parti PCP ng Patrensa Kongres wat laga taru ngawan senderan ban keresan ya ini samla namar ba ngayo i mensim jong itang kena makandaru udon mensim ban sakri ya ka konsensi jongi bas adin hadu katana te nagatao ngaru kumu ex MLA nga ay mensim ban ay support lang ya ini kandidat samlah Kapor kaladay bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakongsan ki bakibu akman kita kide ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urampang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong